Mizo Christian History Channel lo ngai thatu te Isua Christa mingin chibei ka bu ka chau khongin he channel hi min lo subscribe a min lo like a midang ten he na min lo share sak turin Isua Christa mingin ka ngen le bo ka chau tun tuma chuan pathian mi man em kum sang kha zakwa pasari le sang kha zakwa somsari pruk in kara pathian in ti damrong bolna aman ber ti ila kan sei sual om love kethin kul meni chanchin kanzir ho donani beni hina le ni cruise a tharau nu ni bok ben hina pheichon ashiak thi na them ka changve ati hial ani a chanchin kan soi main ama rong bolna kal to in kethin kul meni rong bolna athil ton tlem kan soi langange kethin kul meni biak ina alo lu hian tharau thiang him in akhat lutuka alo lu chi hian biak ina khi na tokin a chem ang hian pathian chen chil na hi alo thleng thin ati mi zong hi kan dam vek emoti mei turangin pathian in amang voi khachu kabula thu hi kethin kul meni biakina alo lu la hian lo au chokin kam mu thei tin alo choka amma kan han zo chen chon chupa chon tiang hen asoi amma in kamit mu hi achia doctor ten min peisaka chumi awang chonin alem hi anwa mase kethin kul meni aron lu chia khan mit muthar lo omin alem plastic chu alo ta tha a mu thei thu asoi voi khachu parka kethin kul men hi pathian in kal turin atia parka awakal chon dam lo zong parka omte an lo dam vek ahun laya athom no haki tun lai nen chon lo tak ani ma se ahun lai na khachon america rama meichia tamzo khan kethin kul mini thom no ang hi andu deu vek ama chanchin kethin johana kethin kulmen tia an shed lar hi kum sang kha zakwa pasari kum khan america ram christian chung ko a alo seiliana ma se makdeu chu anu le pa te hi koshan in anglo pakhat baptist ania pakhat methodist ania kethin kolmenin asoidanin khoizo ka nge in khom tur asiat lo thin thu asoi ani ma se hun tamzo khi kethin kolmen hian apa bula amang ani kethin kulmen hian no pang ani la tang hian rong bol na lampanga ain mang ma le a chumi awang chon high school po azo lo ngeng he kumsom palimi ani chon a unaw nu le a pasal rong bol na azui ve thina heti hun la hian a unaw nu pasal hi pathianin na satakin amanga ama kal tang hian mi tam takin dam na changin thu asoi lai te hian mi tam tak an tlu thina heti hun laya kan hriatel tur chu khoi thluk theina hi chu tiang min an la mel hriat lo ani heti hun la hian kethin kul me ni hian a u te fa chu alo om thina anu re lo te ama in rong bol na nein a hriat chun chan dam na chung chang chu atlang au pui thina phun sang te rong bolin akal kol thina kolerdo a pheichon kop biakin lian tak dinin he abiakina hian mi sang hi chong an leng hial ani heti hun laya a chevela biakin lian ber ani bok chutia rong bolna anei chholai chuan Burgos World Trip anen an in tonga anin nei ngal mei anin nei ma hian mi zong kethin kul men hian nei lo turin an tia ama soidanin anei nei ni hian tharau thiang hemin adal thu te asoya ma se zom du lovin in nei na chu akal tlang puya anin nei zo hian honeymoon mangtura hotela an kalpa hian kethin kulmenin atiswal ani ti an hriat nu pheichuan motor atanga zuang chokin a thian nu bula katiswal ti in awatrapa ma se apasalin alo zui awang chon kethin kulmeni chon apasal chu azui anin nei nu hian kethin kulmen hian har satna tam tak atoka apasal hian thu soi phal loin voi tam tak pathian hena atap ngeng he anu re lo te a anin thenzui phata ani voi khat chu kholaya akal la hian van lampang hoin lalpa min ngai dam ro engma ka nei lo kamang na che lo chu ti in a awak waka pathian hena alet le a kethin kul men nun hian pathian in chance petu ani zia atilang pathian hena alet nu hian rong bol na lampanga let le in mase pachal sen to ani awangin har satna tam tak atho pha
voi khat chu mi sang ni vel ma a thu soi tura adin ma hian an pastorin mipui ma a zol nei der kalo som pala min ngai dam ru ti in mipui ashila ke thin kul men hi stage atanga chuk turin atingal ani chutia hun har sa tak ato lai chon Pennsylvania a mipui om khom hoin rongbol turin ke thin kul men hi an soma heta hian pathian na tho mun sa in mi tam takin damna an changa mi tam takin iswa lalle chandam tuwa an pompha ani heta mipui pung khom ho hianin ke thin kul men hi an pastor ni turin an soma atira chuan narna sa hle a anar chan ti hian a soi pasal thento kania pasal thento pastor indu ami tin asoya mipui ho chuan mana ke thin kul meni chuan pasal a then nge mei ma se tuna chuan mi thar ini to tuna ke thin kul men hi lom kan du tin alo soya an pastora tangin heta tang hian arong bol na hi al tan hle a ke thin kul men hian arong bol na hian tharau thianghlim ada poimo hle a tharau thianghlim chungchang a soi don chuan korvar vekte a hathin ani alo ngai thatu te ke thin kul meni nun tang hian zir tur avatam tak em ke thin kul meni ang hian mihring hi thil ti sual thei kan ni ti hria ila thil kan lo ti sual pal chon pathian hna lo kir le ila pathian in chance min peleang Pennsylvania a pol ho ang hian mi sual te hi an sual na shereng ro ila tu po Krista iso om chon thil siam thar an ni ang khan an ma nia thil siam thar an ni na kha ke ma ni pon kan lo thlir sak donia u nau du tak thil lo ti sual to ma la pathian hne la lo let le la ke thin kul me ni ang hian pathian in na sa takin a mang thei che lalpan mal som che ro se